مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا من تقوى شهر رمضان اللهم ربنا ويا كريم ويا ستار حرم هذه وجوهنا ووجوه آبائنا على النار ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله خوشی هات برکت خورا ایشالله هات برای مولد مانده روز کله مبارک شو خوشی سپایتر نینن اقبل هر سال خیر خوشی ایشالله. رمضان معنا هيبو خير وخيرات بركة نعمة لذة يوني حقيق واجفه محروم بكل جم من قريبه آخرها يوني فرصتك مازنش ما حميرها هلا ذلك وكا جمعة مازن دا أولو جمعة ماذا مكانك مشرب مكانك قديمي یعنی نعمت گلگ مازنه رمضان امت محمد یا حمیام مبارک پیروز مبارک بر سر خیره به خیر و خوشی به انشالله تعالی. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına kavuşturduğu için Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'a binlerce şükürler olsun ki tekrar camilerde cemaatlerimizle buluştuk, teravihlerle. Allah nasip ederse camimizde, Cizreoğlu Camisi'nde sabah namazıyla beraber başlayacak olan ibadet güzel maratonumuz yatsıyla beraber sona eriyor. Sabah namazında Yasin-i Şerifler, ilahiler, öğlen namazında hem bayanlarımıza hem de erkeklerimize yönelik mukabeleler okuyacağız. İkindi namazında namazdan önce vaazlar verilecek. Akşam her gün cemaatimize yönelik iftar ikramı olacak. Yemek değil de hurma, süt, limonata türü Cizre yöresine ait iftarlıklar verilecek. Yatsı namazından önce vaazlar, teravih namazıyla beraber ondan sonra müezzin kardeşlerimiz ilahiler ve Kur'an-ı Kerimlerle milleti inşallah huşu bir şekilde ibadetlere devam edeceklerdir. Rabbim inşallah Ramazan'ı ülkemize, milletimize, Cizre'mize mübarek eylesin. Afetlerden, belalardan, her türlü kazalardan hepimizi muhafaza etsin. Depremde ölen kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Sel felaketinde ölen kardeşlerimize Rabbim rahmetiyle muamelede bulunsun. Aynı zamanda şu anda
darda bulunan bütün Müslüman kardeşlerimizi Rabbim feraha kavuştursun inşallah. Ramazan-ı Şerif bütün İslam alemine mübarek olsun.